Dudu Colony long recently no dobom buta pumela lada eviction abu thak bangke nitum all party hills leader conference pen bangke we welcome the step taken by the Karbi Anglong Autonomous Council under the leadership of Sri Tuliram Dr. Tuliram Ronghang ke hai nitumi pubom lo Karbi Anglong long atok anu east west le lang pustame illegal encroacher ke ili tumche char plot saisel sitame kedam tang council dobom lage non BJP government tumlo sitame kopi bosil tum pan apor ke en langma sitame it's never too late alang le tumlo bangso step ke en bangke mesen lo lapen eviction bang totally completely teng pam make up bosi niltum ning thepon lo lason thak thak si ili tum lang pon lo bultang te west Karbi Anglong na tamil theklong lo west Karbi Anglong long ke la PGR along dak hirunia long bangke dakta illegally encroacher tum si nang bui hublo lapen dak masi establishment si bangai che plan thulo sila dak tamil tum 2016 17 hut pen tame council phan tame pachini lo je ladak tame eviction drive bangke immediately take up nangji puntum request lo appeal lo si tame piniar ni anta eldum thek pon long lela lason thak thak si utor borbil haladak le thot tamilo eviction vek nang je thailo first ke cheng sik eviction ke deng ni thailo stame na andai tum thek pon long lela so non apor dolang la song bong pen alang tum claim pon popusi nil tum ning the pon lo la pen eviction la ke even the Supreme Court order hai huin tado ka ferening ala mawe la ke legally ke claim ning je sai la si council legally ke claim ning ti komar lo ile tum common man tum ke claim no da komode di so who is in the authority long ke do tum si labang so sai bang deng ponang po alang ni CM ningjil lo je ni tum council cari lo penang ton del ni tum kecelang duni kali organization la pen kapek puisan parti tum sistem labang so along na cirap dun citu duni puthak na lihin pen lo opposition role la pen social organization student organization tuma role bang ke la hen lo sensitize lo council bhan pachini lo ke je this particular area like Khiruni taho Uttor Borbil taho non dobo mathai Dudu Colony long taho Nagaland border taho pu Meghalaya border taho la hai long tame tum social media pen chenglok paper cutting kadu ko betai tum long pon eloke hala hai long pen lang loplon deng komar lo exercise nahi ke so ke exercise nahi council is our authority who has to do all this thing asalang le tum kapader delay pu bangkeni there che rason se thek pon long lo because at terms ke jud lo ke yadi another 1-2 months until tum council at terms ke jud lo la suhur sila so drive ke take up bangke alang le tum phan der ong chet lo busindi matha pon anyway stame eviction and drive bangke tum welcome step lo la sila so teng mesi claim pon pusi west Karbi Anglong angkang yu tamen tum ning thepon